David Dragojević, brat zadrugara Dejana Dragojevića, oglasio se nekoliko dana pred finale 5. sezone popularnog realitija. David je aktivan na društvenim mrežama, a na svom Instagram profilu javno je podržao mlađeg brata. Bliži se dan da te zagrlim kao nekad. Ti si svakako moj ponos i pobednik, a kako čujem po ulicama, gradovima, državama i oni te tako zbore. Narod te voli. Vidimo se u nedelju, brate moj, napisao je David Dragojević u opisu fotografije na kojoj se vide podaci za glasanje, kako bi Dejan Dragojević osvojio prvo mesto. Podsjetimo, nakon što je Dalila Dragojević javno prevarila supruga Dejana Dragojevića, usledio je razvod braka. Iako su posle toga potpisali papire, povela se tema kako do razvoda navodno nije ni došlo, a Dejanov brat David jednom prilikom je otkrio pravu istinu na tu temu. Vidim da svi mlate praznu slamu. Papiri za razvod su predati u sud. Ne oglašavam se nikada, ali čisto da znate. Čeka se poziv od suda. Napisao je David jednom prilikom na svom Instagram storiju i na ovaj način otkrio da je do razvoda između Dalile i Dejana zaista došlo, kao i da nije u pitanju reality igra, kako su mnogi mislili.